Ovo je Topolovac, ali ne, nismo pogriješili. Znali smo da se utakmica između novoga prvoligaša Trška i Dinama igra u Sisku, ali htjeli smo vas upoznati s mjestom čija je momčad na ovom terenu izborila nastup u najjačoj ligi. Ulice su oko 17 sati naglo opustjele jer sve je bilo spremno za početak premijernog susreta. I to kakvoga, protiv jednih od favorita prvenstva Dinama. Trener Ivica Vidović iz Parka Egrofova svoju momčad preselio na gradski sisački stadion i nadao se prvom bodu ili čak bodovima. I jedno i drugo bilo bi više nego senzacija, pa je Dinamo poveo već u 13. minuti, a strijelac je bila jedna od plavih beba, Dario Zahora. Uz njega su u napadu bili Mikić, Balaban i još jedna maksimirska zvijezdica, Niko Kranjčar. 3 minute poslije Balabanov je udarac zaustavio Branić Bujinac. Bila je to najava povećanja vodstva koje je stiglo u istoj minuti. Poslije Zahore logičan je nastavak pogodak Kranjčara. Dinamo je u prvih 20 minuta pokazao da je puno kvalitetnija momčad od svojih protivnika koji se moraju navikavati na viši nivo natjecanja. U 23. minuti za goste završava prvo poluvrijeme. Poslije trećega pogotka čekali su odmor. Balabana, koji nije oklijevao, proigrao je Zahora. U 26. minuti evo i prilike domaćina. Ubacio je Kvesić, koji je na ovom stadionu nekada igrao za Segestu, a promašio je Lovreković. Na početku utakmice dobar je bio i Garba, koji je ovdje mogao napraviti i nešto više, ali namogao je i ostalo. Ipak, u prvom poluvremenu Tršk postiže gol. U 16. je u posljednjoj minuti srušen Bobinec, a s bijele je točke precizan Lovreković. Nastavak počinje jednako kao i prvi dio. Dinamo je krenuo opasno, a nagrada je novi gol u 48. minuti. Balaban je uposlio Zahoru koji postiže drugi gol na utakmici. Ipak, opet dobra je Dinamova igra, ne traje dugo. Sparno poslijepodne i sigurno vodstvo uspavalo je bijele majice, a Tršk opet dobiva krila. U 64. minuti poslije puno ubacivanja i dodavanja, Bobinec pokazuje suigračima kako se razriješuje ovaj čvor. Butina je drugi put savladan, ali Dinamo je ipak osvojio prve ovosezonske bodove. U 80. minuti nakon drugoga preoštrog prekršaja iz igre je isključen Klarić, ali u tim trenucima Dinamo nije pokazivao nikakve ambicije za povećanjem vodstva, pa je ostalo 2-4.